Dvojica radnika jedne građevinske firme iz Bora, IV i KS, pronađeni su mrtvi u tunelu koji se gradi za početak regionalnog vodovoda u selu Jagnjenica na području opštine Zubin Potok. Sinoć oko 21 čas policijskoj stanici u Zubinom Potoku prijavljen je nestanak dva lica, tačnije radnika koji su radili na iskopavanju tunela. Policijske jedinice su odmah izašle na licu mesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Danas je uz pomoć pripadnika vatrogasne jedinice tela su izvađena, uviđaji u toku, obaveštene su kolege iz sudske medicine koji će preuzeti tela radi obdukcije. Prema njegovim rečima, na telima stradalih radnika nije bilo tragova nasilja, ali će, kako je rekao, istraga pokazati uzroke smrti. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uputio je saučešće porodicama nastradalih. Đurić je naveo i da deli osjećanje bola sa svim građanima Kosova i Metohije, za čiju dobrobit su nesrećni radnici bili angažovani na poslovima izgradnje regionalnog vodovoda.